عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهارده جوليا من شركة تنس. كويس. هنقوم بإيه بخطوة خطوة كده في الأجهزة الموجودة إن شاء الله. طبعا هنبتدي ده الأول 1.6 و 1.3. Yeah, this is 1.6. This no camera. CCD. Yeah. CCD. Yes. This is reflective beam. ريفلكتيف. Yeah. بيقطع ريفلكتيف أهو. تمام يا جماعة اللي هو الإيه؟ اللي هو ده. تمام. طبعا والدقة بتاعته أهي. خلينا تخنق قد ايه؟ دي الدقه بتاعته. ده بالنسبه للماكينه الاولى دي. يجي بقى على الماكينه الثانيه. دي تي اتش بتاعتنا اللي احنا شغالين بيها موديل تي اتش 74. Yeah. 74. Yes. This is sensor. دي ال 74 سم يا جماعه، بس دي سنسور اوتوماتيك. 拍一下，拍一下这儿， دي سنسور 拍一下这儿。 يس. ده سنسور اوتوماتيك. ده نفس فكره الكاميرا، ولكن بيقرا الاربع زوايا بس بيقراهم اوتوماتيك مش مانوال. هي دي فكرته. احنا طبعا بنجيب اللي هي هنا العدسه، لان العدسه افضل طبعا. في اقل اللي خلينا اجيب ده اجيب الكاميرا السي سي دي. كويس. طبعا تقطيع اهو، شغل اهو. ده طبعا بنصور يا جماعه من معرض كوانزو من شركه تنس اهو. Okay, you can يس you can stick it there. اهو. الدايره بتاعته مقفوله، الشغل بتاعه الداخلي كله متظبط اهو. تمام الكلام. المفروض ان ده بينزل بثلاثه عجله. ان شاء الله هنحاول الفتره الجايه برضك نزود معاهم عجله كمان. احنا شايفينها مش مهمه بس This is almost a new model. This machine have two head. Can full cut and kiss cut. نيو موديل. Yeah. تو هولدر. Yeah. This is crystal labor. يس. Yeah. It's a UV BKF for crystal. Can for example. يس. جميل ممتاز. فور زيرو. Yeah. يس. فيري جود. 我的手机还在那 دي 边。 الماكينه الصغيره بقى اللي احنا جايبين منها، بس جايبين اللون الاحمر. تخصصنا باللون الاحمر. 它有指南。 اللي هنا بتقص اهي. Yeah, this is camera. This is small label cutting Oh. machine. Yeah. اهي Yeah. زيرو. تمام. اوكي زيرو اهي.对，特写。 مفيش خط اكبر، كلها مظبوطه. اوكي. الماكينه دي موجوده عندنا يا جماعه. This is our label cutting machine. Yes. Yeah. This sensor. Yeah, this is Sensor. sensor. ده السنسور يا جماعه. ده موجود عندنا نفس فكره اهو. شفت فكره ان هو ايه؟ اهو. هنا هو بيقرا الاربع نقاط اوتوماتيك، بس انت لازم تحدد له النقطه بتاعته الاولى. بيبدا هو يدخل يكمل الاربعه اوتوماتيك. اوكي. نفس الفكره هو برضك. القص طبعا ما فيش فيه غلطه، ما فيش فيه حاجه. كويس. المفروض ان المساحه بتاعت ده اي 3. كويس. اللي هي المساحه دي اي 3. اوكي. دي فكرته اهي. تمام. نيجي بقى على ده. كويس. ده برضك نفس الفكره، سنسور اوتوماتيك او اللي احنا بنسميه اوتوماتيك. 已经到了1天了。 ده اللي احنا بنسميه اوتوماتيك سنسور. نفس الفكره ده مع اختلاف الموديل، عشان بس الناس اللي بتقول لك القطعات شكل بعضها، لا هي مش شكل بعضها والله. شوف حضرتك ده، شوف حضرتك الفرق ايه، والاثنين نتيجه واحده والاثنين سنسور، بس ده مكنه لها موديل وستايل معين وشغل معين وطباعه معينه وبعد معينه، ودي مكنه لها بعد معين. نيجي بقى هنا اهو. ده اثنين هيد اهو. نفس الماكينه اهو. بص على الاثنين هتبص تلاقيهم الاثنين واحد، بس ده تو هيد. حاجه للتكسير، هيد للتكسير وهيد للقصه. كويس. ده كده فكرتهم. احنا كده بنشرح ماكينات تنس كلها خطوه بخطوه. شوف ده مثلا. شوف ده نفس اللي ده. شوف السرعه. هو هنا عندي شوف ذا فاست. Yeah. يس. This machine is very fast. ذا فاست. يس. ودي اها. دي سي سي دي. Yeah. This is sensor. يس. فيري جود. 看一下。ذا فاست. Yeah. Okay. This
كمان موبايل Okay, this is mobile. موبايل عند لاب عند ده بتاع الموبايلات يا جماعه اهو. ده طبعا احنا ما جبناهوش، هو ده المفروض ان السيستم بتاعه او الشغل بتاعه موجود عليه الاقساط، وبيعمل لها تحديث اوتوماتيك مجاني من المصنع. يعني المفروض ان كل 6 شهور او كل بين 3 شهور ينزلوا تحديث اوتوماتيك. ده احنا ما جبناهوش، ان شاء الله ان شاء الله نقدر نوفره. ده بقى الفلات بيت بتاعته. Yeah. 50 سم يا جماعه، ده في 70 سم. باخدك اتنين اهو، واحده للقص والثانيه للتكسير. كويس؟ التكسير اللي هو في البيت زي دي كده مثلا. بس عشان تقدر تعملوا علبه زي دي. ده فكره التكسير، ده موجوده في التنس. فكره التكسير موجوده في التنس. ده الفلات بيد، اوكي؟ ده 50 في 70، في فلات بيد بطريقه ثانيه او مختلفه. كويس؟ 周总可以给个位就这个可以。 ，Sir please there. 可以搬过来。ده طبعا اتنين هيد قص اهو، مستواه اهو. فاهمين يا جماعه؟ خلص النص وبيبتدي هنا بنص المربع بس. تمام؟ ده كاميرا. Yeah, this is camera. يا جماعه اتنين هولدر. تمام؟ الهولدر ده يبقى موجود عندنا. كويس؟ 50 by 70. 50 by 70. ده مقاسه اكبر من الثاني يا جماعه. كويس؟ 50 في 70 تقريبا، او 50 في 90 تقريبا. ده اكبر من الثاني. كاميرا برضك نفس الموضوع. اخر حاجه بقى اللي هو Yeah, this is also CCTV. السي سي تي. ده اللي احنا شغالين فيه، المستوى اللي احنا شغالين فيه حاجه ممتازه جدا جدا جدا، ودقتها عاليه جدا اهو. ستوب. هو تقريبا انا مش اها كان الخامه طبعا تخينه يا جماعه، وانا صبعي ده فيه مشكله لانه قصص الورق. بس انا يهمني ايه؟ الدقه دي مظبوطه. كويس؟ ده كده سيرفو ماتر. طبعا دقته ممتازه جدا جدا زي ما انتم شايفين. ده كده اخر ماكينه تقريبا ذا لاست ماشين ان تنس. دي كده اخر ماكينه باذن الله باذن الله. الفلات بيب والقطع الخاص بالموبايلات وكده هيبقوا موجودين عندنا في الطلبيه الجايه ان شاء الله. 好，客气客气。